Kumana na mbua mbingi la yende na ukusi wa kaunti ya Masaku malelu maingi na maminete na kwa nangika vyu na maundu maukui makonza vyu undu ula utona kuidhiwa weu kuno munene kwa amaniwa alame kuidhiwa maitambuka kundu na kundu ivindani ya usioka skulu mithanyani mivutho yukite uni kwa na KMCA wa wodi ya Muvotiki Makimwe Joseph Mulinge ula wenda silikali ya kaunti ya Masaku na ilaya kati ivatheki na nduki mwana cha kusevu ya malelu alama endete maskulu ni meki vathukanyo wodi ni sionde mwandiki wa Mavo kuma kauntini ya Masaku Daniel Mwangala nukunengelele Mavo aswinge. MCA wa Muvotiki Makimwe Joseph Mulinge na vilingo wa Mavo nuwelezekana malelo maingi na maminete kwa nangi kaunetino wa kwitha silikali ya kaunti ya Masaku na masauvetie na kulia thinosu thinikio kwa metoke nundu amaniwa ingi ni mavanio usioka skulu ni methani mbutho yukite. Nivalikilwe changamoto. A very big disaster. Zibithanitie mbua nake ngai yauze mbua pyu mbua mbingi mbua tite matuko maingi tamikwata na mbua su tese mbua yugire na wathimo no tumitaza miunda ni kucheyo kila kindu ithekazi tu nenzio lakini yaete mawana ngeko mama uthiuluko maitu nenya yundie dio kadho kwa department ya malelo ene ndi mama Muvotiki Makimwe nimethi twe mainenania na kwa maimbe suva maimbe ya mheshimiwa tutethesie nundu nzia mbingi ni cianangiwe ni mbua pi ona ingi ukethia services maundu ala mekwika ni ntamaungama kwa ngelekanio twinalelu umite from Kitui Road pale Kalumoni kwa Kathuli kuimekuini ndinenania yo na principal wa Mikuini Secondary School nuni ngathiie muno naambia mheshimiwa tisisio ndu tutona umatethesia nisisio ndu tutona umatethesia nundu ndesi nesa skulu cia vungwa ciana ila isomea Mikuini Secondary School na tundu tuise Mikuini Secondary School ni ciana skulu yumite ciana kundu kwasa kuma Mombasa kuma Kajiado Ilobi na around the yani ilio nene ambia eona bena thina nundu aciai mera matona obisa ciana school nimeona aciai alama umite icio cia kwanza mai plan ku shift ciana cio maitwa school ila ingi nibo wavinda nunu walesekana malelo ala maendete skulu ni malite unewa mwana wambe na kuvathiwa Ilovia nikenda kwamba usauwa na kunenga uthei amaniwa kutambuka maskulu ni vate kuthina ndanenga ngelekanio ya lelo la uendete skulu ni wa Mikuini ula uwetete uminite kwa nangika muno na ene nthi kulasimika kwithiuwa kwisila kathiani ikenda moke musini wa Masaku. County government ya Masaku naazia ni ngunia ya musio ni thukumie na grade malelo maingi muno pyu niongo makulazia nundu ti kwenda kwa mundu mbua yue mazize ninzi ya miauti tona kwika either mobilize mbesa itenge whether ita special kit cia kuandress mawana ngeko manzi ya situ kula na kwenda tulubati kula kwenda kukolokelwe kula kwenda kwikiwa malam kwa nangiwe mbua weza ithia kwa neneo banini kuitona kuvikika nikenda tikatethezi andu maitu mama Masaku kumaumya mathinani yukwa ngelekanio ndinenania namo andu Mikuini mambia yu metumia lelo wakathiani mokite Masaku nundu nzia nundu wakua na mbua ya tuza ngalelo wethia kasilaika na ropyu ngali mkingalile tona kuvita ni ngali ilazi ya nene ilazi na ngali nini ta motorbike kila kiumini biba ingali tona uthi Mikuini. Daniel Mwangala, Mutongoi TV, kuma Makimwe, kauntini ya Masaku.